iyo umuntu afite urugo, wakati mtu ana uchumba adafite umugisha, bila baraka, rwa rugo rumubera ubusa. ile uchumba ni kama iyo umuntu adandaza, wakati unafanya biashara adafite umugisha, bila baraka, bwa budandaza bwe bumubera ubusa. kwa biashara ni bure. iyo umuntu afite ibyo arondera, kama mtu anatafuta adafite umugisha, bila baraka, bya bindi arondera ile mambo anatafuta bimubana ubusa. ni kama bure. niyo mpamvu umuntu ndiyo sababu mwanadamu yagombye kubanza kurondera umugisha, lazima tafute baraka. yamara kurondera umugisha akawubona, baada ya kupata baraka ibindi byose birashobora kuza bikurikiye wa mugisha. yengine yatafuata hizo baraka. bamwe bawita amazina agiye atandukanye, wengine wamepanga majina tofauti. turagushimiye kuri Imana yacu. Asante Bwana ni Mungu wetu. turagushimiye kuri kumwe natwe. Asante Bwana uko pamoja nasi. tugushimiye amakoraniro. Asante kwa ibada hii. turacyari imbere yawe nyakubahwa. Bado tuko mbele zako. tugeze mu mwanya wo kwakira amashimwe. Muda mzuri wa kupokea ushuhuda hari ibyo wakoze kwa kazi kubwa umetenda tutabasha kwikorera, pale ambapo tuweziweza. niyo mpamvu dusabye uyu mwanya Kwa sababu tunahitaji muda huu. kugira ngo ufungure amatwi yawe, Fungua masikio yetu, wumve amashimwe y'abana bawe sikia shukrani za wanao agiye kuba muri kino kibanza. ambao nenda kuwa nafasi hii. izina ryawe rihabwe icyubahiro, Jina lako mu linuliwe izina rya kwa Yesu, jina la Yesu. amena. Amen. Umuntu Imana yagiriye neza Yule ambaye Mungu ametendea vema arabyaguruka mu kibanza kiwe, anaweza simama nafasi yake, hanyuma ababijejwe bamugereho, wahusika wamufikie. twakire amashimwe. Tupokee ushuhuda. Reka twumve hano. Kanyange Esperance arashima Imana. Umushumba hariho iyerekwa Imana yamweretse irijanye no kwandika imitwaro, ishengero ryose murabizi. Rero Esperance arashima Imana mu mitwaro yanditse hamaze kwishurwamo 3. Yari yanditse imitwaro ingahe? Yari 5. Rero hamaze kwishurwamo 3. Ikindi kintu ashima Imana, yaragwajije umwana wiwe, yaragiye ku baganga batandukanye, asanga bararondera ingwara barayibura, ariko aragenda aho umutwaro umushumba aramusengera umwana wiwe, aca asengera n'amazi arayajyana arayamuha. Ubu rero umwana ni muzima, yarakize. abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. wewe ntujya kandi ntukoze isoni. turirimbane. abikuzo Mana yaje kuko urabikwiriye. wewe ntujya kandi ntukoze isoni. abikuzo Mana yaje kuko urabikwiriye. Yesu ashimwe. Amina. Niyo nzima Violette yarafise ingwara yaramaranye imyaka 2, yari yarivuje hose byarananiranye, nta muti n'umwe atari yarafashe. Yarafise ikintu ngaha ku mutima cyari kiri ku mutima, ariko ku munsi wa 4 umushumba ariko arasenga aravuga ngo abantu bafise ingwara zananiranye, abaganga zabananiye, ati uyu mugoroba mugomba mubohoke. Muri ako kanya nyene yaciye asevura 2 acaragwa hasi. yaciye wari uhagaze mu kihe kibanza? muhe mikrofone. Nari mpagaze ahanyene. bigenda biti? Hajya ariko uravuga ngo abana ni babo muganga yavuye byarananiranye, bose baratabagwa. Naciye nsevura 2 numva icyaraha ku mutima gica kiratabuka gica kirava. ubu meze gute? ubu meze neza, umutima gumusahagurika. kuva uwo munsi ndaryama neza, ngize naca ndyama umufashe naca ndyama mu nzu nkamara n'iminsi 2. kuva uwo munsi sindongera kumva nakimwe. abantu bafite amaboko mumfashe dukomere Imana amashyi. Haleluya. Haleluya. Amen. Mana aya materaniro n'ayawe. Haleluya. wumve aya mashimwe abana bariko baragushimira.
niwe wakoze imirimo n'ibitangaza. Zina ryawe ryongere rishyirwe hejuru mwami. Oh haleluya. Amen. Zina ryawe rishyirwe hejuru mana. Haleluya. Yes. Diane Naomi arashima Imana yo muri kino kibanza. Nukuri ngo Imana ikoresha umushumba ni Imana y'ukuri. Rero mu bantu bamaze gutera intambwe, Imana yarayimuteje intambwe. Murazi ko ku munsi wa kane Imana yakoresheje umushumba avuga ngo Imana ibatejeje intambwe. Nawe Naomi ari mu bantu bateye intambwe. Ubu Imana yaramuzamuye. Yari ahantu yibereye ahantu muri karite, asanga bamuzamuye abamushyira mu ntwaro, atwara urwego rw'abakenyezi mu bwiza. Urumva ubuhuye arongoye abakenyezi mu bwiza. Ikindi nacyo ashima Imana, Imana yamuhuje n'umugabo w'umumaro. Urumva Imana ishimwe. Ariko Mana icyo ngukundira utameze nk'abantu. Ariko Mana icyo ngukundira utameze nk'abantu. Washyize ibanga ryanjye nawe kure y'amaso y'abantu. Ningerayo sinzicara nzavuga ibyo Yesu yankoreye. Ningerayo nzababwira ya mirimo zaririmba rwa rukundo wanyeretse kuko iminsi yahindi sinzibagirwa. Yesu ashimwe. Amina. Uwizeye Imana Francine ashima Imana ko imbere yo kuja kuvyara ya telefonye umushumba kugira musengere. Amaze kumusengera agiye kuri Hope yashitse avyara neza. Ashima Imana. Ntabwo bigeze bakubaga. Ntibigeze bamugirira operation. N'abandi bantu bibungenze namwe muzavyare neza. Ayo mashyi tuyakomera Imana. Tuyakomera Imana. Tuyakomera Imana. Imana niyo yakoze ibikomeye. Abantu bakomeye Imana amashyi namwe bagirire neza muri aya materaniro. Namwe bakorera ibikomeye. Yihesha icyubahiro ku buzima bwanyu. Katwumve undi. Iradukunda Odeta arashima Imana yaje muri kino kibanza afise umusonga udakira, ariko ubu uwo musonga ntawacyumva yarakize. Ikindi ashimira Imana, umugabo wiwe yaramaze igihe kirekire agwaye, ariko yagiye ahantu agwariye aca mubarire ngo nawe agiye gusenga. Imana ihabwe icubahiro. Ayo mashyi ni barayimana. Twararwaye uradukiza Mana we, tubuze ibyo kurya waratugaburiye Mana we, mu butayu waduhaye amazi ntitwigeze tubura ibyo kwambara. Ariko Mana we waraturengeye. Ariko Mana we waraturengeye. Niyo mwungere Aline arashima Imana cyane ko Imana yamugiriye neza. Mu minsi heze yari yagwaje abana bose mu nzu, hanyuma nawe afatwa n'ibitero, ibintu bimujya mu maguru no mu nda, ariko aratelefona umwungere aramusengera, asengera n'abana biwe, hama abana biwe barabohoka nawe arabohoka. Ikindi kinashima Imana, arashima Imana kubw'umutware wiwe. Kuwa kane yagize aksida, ariko arashima Imana ko yarokotse ataco yabaye. Dukomera Imana amashi menshi. Turakomera Imana amashi. Tukirimo turashima Imana. Tukiriko turashima Imana. Ndashaka gusengera abantu bagera nko muri 40. Nataka niombe watu karibu 40 bari muri aya materaniro wako katika mkutano, bafite ikibazo, wana matatizo, kandi nabonaga ari abadayimoni. Tena nimeona ni nguvu za giza za kimapepo. Bariko barashima Imana, ndabibonye bice mu maso. Waliposhuhudia nimeona imepita kwenye macho. Abantu baba batihekenye mu kanwa,
watu ambao wanajitafuna tafuna kinywani, bagasanga bakomeretse. anajipata kama ameumia. Hariho abaryama ari bazima, Na wale wanalala ni wazima, bagasanga bakomeretse. anajipata ameumia kinywani. Muve hasi mbasengere. Wewe simama kama upo, Mufate ku minwa yanyu. shika midomo. Ndasubiramo. Narudilia, Hari abantu mbonye kandi mbonye ari igitero cy'abadayimoni. kuna watu ninaona tena ni jeshi kubwa la mapepo, N'abadukukiye kuri kamera mu byumve. na wanaotufuata kwenye kamera sikie. Ujya kumva mu kanwa habayemo igisebe. Unajisikia kinywani ni kama kuna madonda. Ntabwo uba wirumye, Hujajiuma, ntabwo uzi uko byagenze. ujue vile imeendeka. Ni imbaraga Ni z'abadayimoni. nguvu za kimapepo. Ushatse kuvuga iki mu buryo bw'umwuka? Nataka ongea nini kwa hali ya roho? Hariho umugisha wawe Kuna baraka yako, Satani aba adashaka kuwunezererwa. anahitaji usifurahie hiyo baraka. Uba uri imbere uje. Kama hivi unakuja, Fata ku munwa wawe ngusengere. shika kinywa chako nikuombe. Hana makote mone simo. Ala Yesu. Libro tatasikemeya. Libro tofia. Konangize bine mo praidi devoya. Malala piketi saboya. Felamnonga dibite ataime ozabine voribo. Mwizina rya Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo. Imbaraga zawe zirakomeye. Nguvu zako Mungu ni zenye nguvu. Imbaraga zawe zirahambaye. Nguvu zako Bwana zinatisha. Hagaritse ibi bitero. Nanyamazisha hii vita Ubwoko bwawe. kwa taifa lako. Abadayimoni mwe. Kila pepo Mbategetse kubarekura. na waamuru kuachia, Shagira ikibi cyongera kubabaho. pasiwe kibaya kitawapata. Umugambi w'abadayimoni wese. Kila mpango wa kimapepo Uyu yote, munota mutesheje hii agaciro. dakika ninaharibu, Ndabasengeye ngo batabare. ninawaombea ili Ubagire wasaidie. neza mu izina rya Yesu. Tende vema kwa jina la Yesu. Amina. Amen. Nirampeba Marigoreti nawe arashima Imana yamukoreye ibitangaza n'utwumiza muri kino kibanza. Yaraje muri kino kibanza afite umutwaro umuremereye, ideni ringana n'imiliyoni 23. Aca aragenda arondera umushumba, amuha umutwaro, aca aramusengera. Ubu rero ikintu ashima Imana nyamukuru kuruta ibindi, arashima Imana ko Imana yarayimukuye mu iryo deni, kuko yagomba yinjire mu mpimba. Rero arashima Imana ku munsi w'ejo, Imana yaciye imukorera igitangaza nk'icyo, ubu ideni yarayaririshe. Nicyo gituma ariko arashima Imana ibyo yarayimukoreye. Ingoma yawe niyo Amena. y'abana b'abantu yarogeye. Ingoma yawe niyogere n'iy'abana b'abantu yarogeye. Ingoma yawe niyogere n'iy'abana b'abantu yarogeye. Ingoma yawe niyogere n'iy'abana b'abantu yarogeye. Sengiyumva Antoine arashima Imana cyane, yageze hano muri kino kibanza aboshwe cyane n'umudayimoni w'inzoga, ariko kuva ageze hano muri kino kibanza ntarongera kugira inyota ukundi. Igitangaza gikomeye cyane. Ubu yarahevye, ntanacifuza kongera kunywa inzoga ubugira kandi. Ikindi kintu ashima Imana, arashima Imana ko yamurinze aksida ku munsi wa gatanu ari ku moto. Ibiriho ubu n'ibizaza hanyuma, Nakizakura mu mwami, niyo yonyine yamuze amaraso ye, nakiguzi n'abatanze. Nakatarusha Berikimasi arashima Imana cyane, yari afise umutwaro ukomeye cyane. Buri gihe mu kwa 12 akazi kiwe kaca gahera, akongera kubona akazi mu kwezi kwa gatanu. Yaramaze kwinjira mu madeni adasanzwe, ariko igihe umwungere atubwiye ngo twandike imitwaro, arayisengera. Gushika n'isaha ari ku kazi. Ubu nubwo akazi ngo gahera, ahita abona kandi muri ako kanya nyene. Yarashima Imana cyane kubw'umwungere yamusengeye. Yesu ashimwe. Ndagije Imana Odeta ashima Imana ko Imana yamwiyeretse igihe atwaye inda, umugabo yaramwihakanye, se w'umwana avuga ko adatera inda. Reka je ntandanera. amubwira ko azomufasha ari uko abonye ko umwana basa.
rero ashima Imana ko azanga n'urukara nkawe. ashima Imana ko igihe ashitse ngaha muri kino kibanza Imana yasenze yaramwumvise, umwana yavutse basa. Ubu yaramufashije ibintu by'umwana, arashima Imana. Komera Imana amashyi. Imana yabanye natwe tuve hasi twese, yaburite kundengera mu gihugu. Imana yabanye natwe Iri mu yaburite kundengera mu masezerano. Imana yabanye natwe twese, Imana yabanye natwe tugire gutya mu butayu, yaburite kundengera mu gihugu. Turasubiramo ngo Imana yabanye natwe, Imana yabanye natwe iri mu byaha, yaburite kundengera ku mase. Naho nanyura twese, naho nanyura mu gikombe cy'urupfu, sinzatinya ndi kumwe nawe, ishimo yawe, inkoni yawe bizahora bimpumuriza. Data turagushimiye kuri Imana, Asante Bwana, wewe ni twumvisha amashimwe adasanzwe, tumesikia ushuhuda, twinjiye mu mwanya w'ijambo ryawe. ni muda mzuri wa kusikia Reka rigirire neno, umumaro buri muntu wese ugiye kuryumva, ifaidike kila atakayesikia, abone ineza yawe n'ukuboko aone kwawe, wema na matendo yako makuu, abone ubushobozi bwawe muri iri jambo. aone uweza wako katika hili neno. Tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu mu izina Tunakuchapia rya Yesu. makofi tukutukuza kwa jina la Yesu. Tujya tugira umuco wo kwakira ijambo ry'Imana duhagaze. Tuna mila ya kupokea neno tukiwa wima. Reka dusome Imigani 10:22. Tunasoma Mezali sura 10 mstari wa 22. Imigani 10:22. Methali 10 mstari wa 22. Reka umusomyi adusomere. Karibu msomaji mzuri. turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo umugisha w'Uhoraho uratungisha kandi nta mubabaro uwuvangamwo. Amen. Imana ibaha umugisha, mwongere mu byagire. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Numvise nshatse kubigisha ku mugisha. Ninataka niwafunze sababu ya baraka. Subiramo ngo umugisha. Hebu rudini ya baraka. Meya mikrofone ya Samfiri urayifite? Mwigire kwiyicarira nta kibazo. Munaweza kaa. Iyo wumvishe ijambo umugisha uba wumva bisiguye iki? Wakati unasikia neno baraka ndani yako na isi nene. Umugisha uko ndacyumva ni nkajya ahantu uri fate uri nko mu rudandazwa, iyo uri kurakora uri kumwe n'abandi badandaza impande yawe, ukabona uguma wakira abakiriye cyane, uguma uronka ivyo uri kurarondera abandi babibuze. Nicyo je no ushobora kuvuga ko ari umugisha canke iyo uri mu kandi kazi. Komera Imana amashyi. Amen. Iyo wumvishe umugisha, umugisha nuko ubudasenga, iyo ugiye mu by'Imana wari umuntu utaronka ibintu, ariko utanguye gusenga Imana ikaguma iguhezagira abandi baraba, kubera wizeye Imana ikaguma iguhezagira. uwo ni wo mugisha. Dukomere Imana amashyi. Pigia Bwana makofi. Dukomere Imana amashyi. Umuntu akubajije ngo umugisha wumva ari iki, haguruka
umugisha wumva ari iki? umugisha cyane cyane umugisha uvuye ku Mana ntushobora kuyoberwa uri nk'umuntu asenga. Nyine ubwirwa n'iki? Uw'Imana Uw'Imana ntuvangwa n'umubabaro, kandi igihe cyose uri kurakora urabibona nawe ubwawe ukavuga ati Imana yarampezagiye, kandi umugisha w'Imana ntushaka kuwuvanga n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Amina. Sawa sawa. Iyo wumvishe ijambo umugisha uba wumva ari iki? Tubwire, ntacyo bitwakira mikoro. Yanze umenga nuko yitandiye. Nta wundi muntu wumva ashobora kutubonera definition y'umugisha? Ninde muntu muri aya materaniro ushobora kuba yatubonera definition y'umugisha? Okay. Materaniro tugiye kujya twiga kweri. Nani shemu. Amin. Umugisha nico umuntu aronse abandi batigeze baronka, nico bita umugisha. Je nakironse ukakibura seke je mba mfise umugisha. Nani shemu. Tukomere Imana amashyi. Haleluya. Amen. Tuzamura Imana icyubahiro. Inulia Bwana utukufu. Abantu benshi barondera umugisha. Watu wengi ukimbilia kutafuta baraka, ariko ntabwo bazi umugisha icyo ari cyo. lakini hawaelewi baraka manake. Ngiye kubigisha umugisha. Nataka niwafunze maana baraka. Umugisha ni iki? Baraka manake nini? Ni ikintu kironderwa n'abapagani. Ni kitu kinatafutwa na wapagani. Ni ikintu kironderwa n'abapfumu. Ni kitu kinatafutiwa na waganga wa kienyeji. Ni ikintu kironderwa n'abantu b'Imana. Ni kitu kinatafutiwa na wateule wa Mungu. Ni ikintu kironderwa n'Imana ubwayo. Pia Mungu mwenyewe anahitaji. Umugisha ni iki? Baraka maana yake nini? Umugisha, baraka, ni isoko y'ikintu cyiza cyose kiza kugufasha muri buno buzima. Ni chemchemi ya kitu ambacho kinakuja kusaidia katika maisha. Ndasubiramo. Rudilia. Umugisha ni isoko. Mu Gifaransa twavuga ko ari nka source. Kwa Kifaransa tunaita kama chemchem. Ni nkomoko. Ni kama vile chimbuko. Ibintu byiza byose biza kudufasha muri buno buzima. Mambo mazuri ambayo nakuja tusaidia katika maisha. Ntabwo ibintu byose byiza, kila kitu kizuri byitwa umugisha, ambacho kinaitwa baraka. Ahubwo ibyiza biza no kudufasha, lakini mazuri yanayotusaidia muri buno buzima katika aya maisha byose nibyo byitwa umugisha. Yote inaitwa baraka. Umugisha rero ufite ibyo twakita nk'amashami. Baraka ni kama vile tawi. Ndakwereka nka berbe. Ninakuonesha kama berbe. Ifite amashami. Ina tawi. Ya bankobu. Ya bankobu. Ya interbank. Interbank. Amabanki yose. Benki zote. Akomoka kuri berbe. Inatoka kwa berbe. Nukuvuga ko rero umugisha. Inamaanisha baraka. Hari ibintu bigera nko muri bitanu. Kuna mambo kama vile matano. Ukomoka ko. Inatoka ndani. Amahirwe. Bahati. Ava ku mugisha. Inatoka kwa baraka. Gukora bikemera. Kutumika kinakubali. Biva ku mugisha. Inatoka kwa baraka. Itunga. Kila utajiri. Biva ku mugisha. Inatoka kwa baraka. Kubaka. Kuchenga. Biva ku mugisha. Inatoka kwa baraka. Kuvyara. Uzazi. Kugira amahoro. Ileta amani. Yo mu mutima. Katika moyo. Nicyo kintu cyitwa umugisha. Ndiyo kitu kinaitwa baraka. Murimo murabona ko natanguye ndimo ndababaza. Unaona nimeanza kwa kuwauliza. Naza kuza gusoza nongera mbabaza ubugira ka. Pia nimetamaliza nikiwauliza. Umuntu rero uri busamare gato. Mtu ambaye atazuba. Na kazi kiwe. Kazi yake. Natanguye mbabaza. Nimeanza nikiwauliza. Naza gusoza mbabaza nanone. Nitamaliza nikiwauliza. Twahinduye inyigisho none. Tumebadilisha mafundisho. Kandi turaza gusengera n'abarwayi. Tena tutaombea wagonjwa. Umugisha iyo umuntu awufite. Baraka mtu akiwa nayo. Aba afite ibintu byose. Huwa ana kitu kikubwa. Kandi nanone iyo umuntu afite ibintu byose. Tena mtu akiwa na kila kitu. Adafite umugisha. Bila baraka. Nta kintu na kimwe aba afite. Hana lolote. Iyo umuntu afite urugo. Wakati mtu ana ujumba. Adafite umugisha. Bila baraka. Rwa rugo rumubera ubusa. Ile ujumba ni kama bure. Iyo umuntu adandaza. Wakati
wakati unafanya biashara adafite umugisha bila baraka, bwa budandaza bwe bumubera ubusa. fanya biashara ni bure. Iyo umuntu afite ibyo arondera Kama mtu anatafuta adafite umugisha, bila baraka, bya bindi arondera ile mambo anatafuta bimubana ubusa. ni kama bure. Iyo mpamvu umuntu Ndiyo sababu mwanadamu yagombye kubanza kurondera umugisha, lazima tafute baraka. yamara kurondera umugisha akawubona, Baada ya kupata baraka, ibindi byose birashobora kuza bikurikiye wa mugisha. yengine yatafuata hizo baraka. Bamwe bawita amazina agiye atandukanye. Wengine wamepanga majina Hari tofauti. ujya kumva ngo inyenyeri yiwe barayitwaye, Kuna yule atasema nyota imepelekwa, kumva ngo byagenze uku n'uku, wengine wamefanya hivi, amahirwe ye barayatwaye. bahati yake imechukuliwa. Utwo ni utuntu dutoya Hayo ni mambo madogo, dukomoka ku mugisha. inatoka kwa baraka. Zumva umuntu wese avuga ngo ndakeneye umugisha, Utasikia mtu anakuambia anahitaji baraka. uyu muntu afite umugisha, Huyu mtu ana baraka, ariko uraza kwisuzuma wowe ubwawe, lakini utajichunguza mwenyewe. uramenya ko uwufite Jua kwamba uko nayo cyangwa se utawufite. ama hauna. Imana ibagirire neza. Mungu awatende vema. Buri muntu wese iyo amaze kuvuka, Kila mtu anapozaliwa avukana umugisha ungana n'uwundi. huwa anazaliwa baraka sawasawa na wengine. Iyo wavukira mu kibitoki cya Rugombo, Zaliwa Chibitoke Rugombo, undi akavukira muri Isiraheli mwingine azaliwa Israel ahitwa i Gaza, pale Vista Gaza, wavukira i Gitega, pale ukizaliwa Gitega, wavukira i Cyanguzo, ukizaliwa Chaguzo, undi akavukira mu Irohero. mwingine Roho. Twese iyo tumaze kuvuka, Pote tunapozaliwa tuvukana umugisha ungana. tunazaliwa baraka mamoja. Mu byo tunyuramo, Kitu ambacho tunapitia mu buzima tunyuramo, maisha ya nibwo tofauti, dushobora kugira umugisha mwinshi ndipo tunaweza faidika mno cyangwa se tukawutakaza, ama tunapoteza bivanye n'abo tugendana pale nabo, ambapo tunatembea nao, bivanye n'intambara tunyuramo, vita ambayo tunapigana, bivanye n'ubuzima tunyuramo. maisha ambayo tunapitia, turashobora kwisanga twatakaje wa mugisha, tunaweza poteza maisha kandi bivanye n'ibyo turimo, pamoja na vile tulivyo, bivanye n'aho tunyura, pamoja na tunapopita, turashobora gusanga twabaye abamugisha tunaweza nanone, kuwa baraka tangi hapo, kandi tukagira umugisha mwinshi. tena tunakuwa na baraka mzuri. Umuntu udafite akazi, Mtu ambaye ana kazi ufite umugisha, abana baraka arasumba ugafite anazidi yule iko na kazi adafitemo umugisha. bila baraka. Bwira mugenzi ngo uyu munsi Imana iraza kuguha. Ambie mwenzio leo Bwana anakupa baraka. Arabyemeye se kandi arabyakiriye? Uyu munsi Imana ize kuza kuguha umugisha. Leo Mungu akupe baraka. Ijambo riratubwiye ngo umugisha Imana itanga Neno inatuambia baraka ambazo Mungu anatoa ntabwo yongeraho umubabaro, haichangamani na mateso, ntabwo ishobora kongeraho umubabaro. haiwezi ongeza mateso. Bishatse kuvuga iki rero? Nataka sema nini? Dore akabazo ndibuze kubabaza Angalia ndabakopesha. swali ambalo nitakuswali. Umugisha uva ahantu hatatu Baraka inatoka sehemu tatu cyangwa se ahantu hane. ama sehemu nne. Ndaza kongera kukikubaza mu nyuma, Nitakuuliza tena numve ko biri buze gushoboka. nisikie kwamba utaweza. Umugisha uri uburyo bune. Baraka ina aina nne. Burya umuntu avukana Ile mbaya mtu anazaliwa nayo. umugisha w'uburyo bune. Mtu anazaliwa na baraka aina nne. Umugisha wa mbere ukomeye Baraka ya kwanza kubwa uva ku Mana. inatoka kwa Mungu. Umugisha wa kabiri Baraka ya pili utangwa n'ababyeyi. huwa inatolewa na wazazi. Umugisha wa gatatu Baraka ya tatu uva ku rusengero, inatoka kwa kanisa, utangwa n'inzu y'Imana. inatolewa na hekalu la Mungu. Umugisha wa kane Baraka ya nne uva ku gihugu. inatoka kwa nchi. Ndasubiramo, Narudilia. umugisha wa mbere umuntu avukana Baraka ya kwanza mtu anazaliwa cyangwa nayo se ahantu hava umugisha. ama mali panatoka baraka. Umugisha wa mbere uva ku Mana. Baraka ya kwanza inatoka kwa Umugisha wa Mungu. kabiri utangwa n'ababyeyi. Ya pili inatoka kwa wazazi. Umugisha wa gatatu uva mu Ya rusengero. tatu inatoka hekaluni. Umugisha wa kane utangwa Ya n'igihugu. nne inatolewa kwa nchi. Ndahera hasi ndiko ndazamuka. Ninaanzia chini nikipanda. Ni gute ushobora kubona umugisha w'igihugu? Vipi unaweza pata baraka ya nchi? Ntabwo ibihugu bifite umugisha ungana. Nchi haina baraka mamoja. Ntabwo ibihugu biri ku rugezo rumwe. Nchi haziko kwa level moja. Hariho ibifite umugisha, Kuna vile vina baraka abana babo bavuka wanao wanazaliwa baramaze gutegurirwa uko bazabaho. tayari wamewandalia maisha ya kesho. Hariho n'abana bavuka Kuna wengine wanazaliwa
kuzaliwa aribo bazitegurira uko ni bazaba. wale ambao watajiandalia mazingira. Nasubiramo. Narudilia. Hari ibihugu Kuna nchi bikora bije zinafanya mpango, abana nibavuka watoto wakizaliwa azarirwa amashuri kuva kugera ahangaha, watasoma kuanzia hapa na pale, azoroherezwa ku bijyanye n'ubuvuzi, atakuwa na ile ya utibaji. ariko hariho n'ibindi bihugu Kuna zingine nchi umwana avuka mtoto anazaliwa akiyaranja uburyo azabaho, anajitahidi vile ambavyo ataishi, akiyaranja uburyo azavuka, anajijua vile ataishi. nuko bimeze. Ndivyo mambo yalivyo. Sasa rero Kwa hiyo hariho abari mu bihugu biteye imbere kuna wale ambao wako katika nchi badafite umugisha, hawana baraka, hariho n'abari mu bihugu biciriritse kuna wale ambao wana nchi nabo ubwabo bafite umugisha. lakini wenyewe wana baraka. Ikintu gishobora gutuma ubona umugisha Kitu rero kinaweza fanya ubarikiwe w'igihugu ni iki ngiki. ya nchi ni hii. Icyambere Ya kwanza nuko ugomba gukunda igihugu ni cyawe. kwamba uipende nchi Igihe yako. ukunda igihugu cyawe, Wakati unaipenda nchi yako, ugakunda uburongozi bwawe, unapenda uongozi wako, kubahiriza amategeko yacu, kuheshimu sheria, ubona umugisha w'igihugu, utaona baraka ya nchi, ukahezagirirwa, tena unabarikiwa, ukahatungira, unapata utajiri, ukahabonera amahoro unapata amani n'umutekano, tena na usalama, kubera yuko ukunda igihugu cyawe. sababu unaipenda nchi yako. Si ngombwa ngo igihugu kibe kiri mu mahoro, Si lazima nchi iwe kwa si amani, ngombwa ngo imvura ibigwa. si lazima mvua inyeshe. Wowe iyo wubahirije ibyo ngibyo Imana igusaba, Wewe ukikubali kile Mungu anataka, ubona amahoro abandi batayafite, unapata amani wengine hawana. igihugu ugitungiramo abandi bamerewe nabi, Nchi unatajirika wengine wako vibaya, uratera imbere abandi bamerewe nabi. unapiga hatua wengine wako vibaya. Iyo umaze kuzuza icyo Imana igusaba, Wakati unakubalisha amri za Mungu, aho ndahadugije, hapo ninapanda, ndaduze gatoya. ninapanda kidogo. Itanguriro ibice bya 26 umurongo wa 12, Mwanzo sura 16 mstari wa 12. aravuga ngo maze Isaka biba muri icyo gihugu, Isaka kafaidika katika hiyo nchi. uwo mwaka nyene yimbura ibirenze ibyo yabibye ingero 100. Hiyo mwaka akapata mazao zaidi ya vile alikuwa. Uhoraho amuha umugisha. Bwana wa majeshi akambariki. Buri gihe cyose mu gihugu Kila wakati katika nchi harimo umugisha w'Imana yaguteguriye. kuna baraka ambayo Mungu alikuandalia. Iyo umaze kuwutakaza rero, Wakati unapoteza ni ngombwa kugira ngo ni banzure. lazima uipate. Zamura ibiganza byanyu, Inua mikono yenu mbasengera Imana. niwaombe Mungu. Vuga ngo Mwami Yesu, Bwana Yesu, nakiriye umugisha w'igihugu cyanjye, napokea baraka ya nchi yangu, nakiriye umugisha w'igihugu cyanjye, napokea baraka ya nchi yangu, ndakunda igihugu cyanjye ninaipenda nchi yangu nk'uko ijambo ryawe ribivuga. kama vile neno lako linasema. Byaturekeye ndakunda igihugu cyanjye Ninaipenda nchi yangu nk'uko ijambo ryawe ribivuga. kama vile neno linasema. Ijambo ryawe rirambwira ngo Neno lako linasema nta burongozi bubaho butashyizweho nawe. hakuna uongozi ambao kuwekwa na Mungu. Ndakunda uburongozi bw'igihugu cyanjye, Ninaipenda nchi yangu, kandi nawe ndagukunda Mana. tena na wewe Mungu ninakupenda. Hari umugisha natakaje, Kuna baraka ambazo nimezipoteza, ndawugarukanye uyu munsi, ninarejesha kwa siku ya leo. ndawugarukanye uyu munsi. Ninarejesha kwa siku Umugisha ya leo. w'igihugu cyanjye ndawugarukanye Baraka ya nchi yangu mu narudisha izina rya kwa Yesu, jina la Yesu. amen. Amen. Operasiyo ya mbere turayihejeje. Hiyo mahusiano ya kwanza tunamaliza. Hariho umugisha ugira kabiri Kuna baraka ambayo ni ya pili. Imana itanga uvuye ku babyeyi. Mungu huwa anatoa kitoka kwa wazazi. Witwaga Isaka na Yakobo, Aliyeitwa Isaka na Yakobo. nuko byagenze, Ndivyo ilivyofanyika. babona umugisha. Wakapata baraka. Umubyeyi abahesha umugisha. Mzazi akawabariki. Uwo mugisha rero Hiyo baraka uvuye ku babyeyi, ilipotoka kwa wazazi, iyo utawufite, kama hauna nayo, iyo utawufite, kama hauna nayo, hari ibintu bitatu bikubaho, kuna mambo matatu yanakuwa kandi nao. nawe nuza kuza kumva utawufite, Tena na ukisikia una, ze kuzamura ibiganza mu bandi, uinue mikono kati ya hanyuma wengine. tuwugusabire. Baadaye tuikombe. Bwira mugenzi ngo uyu munsi uratahana umugisha. Ambia mwenzio leo tenda na baraka. Hari abantu benshi bavuka ababyeyi babo bakitaba Imana cyangwa se bakabakure ntibabe hafi y'ababyeyi babo. Kuna wale ambao wakizaliwa wazazi wanakufa ama wanakuwa mbali ya wazazi. Nigeze kubibabwira, ndababwira ngo mu muco
ubundi iyo umwana avutse umubyeyi we hari amajambo amwaturaho y'umugisha. Niliwahi kuambia mzazi wakati anajifungua kuna maneno ambayo anatamka kwa mtoto. Ariya magambo umubyeyi amwaturaho, yale maneno ambayo anatamka niyo agira imbaraga gusumba icyo yamuha, ndiyo ina nguvu kuliko kile ambacho angempa. Ariya magambo bakwaturaho ababyeyi bawe, yale maneno ambayo wanakiri kwako agira imbaraga gusumba icyo baguha, iko zaidi ya kile wangekupa. Hari abantu benshi bagiye bahabwa amatongo bakayadandaza, bakayaburirwa bakayadandaza, ugasanga birarangiye. Kuna wengi wamepewa mashamba wakachuza mambo yakaisha. Ijambo umubyeyi akubwiye rifite imbaraga gusumba icyo aguhaye. Neno ambalo mzazi atakwambia na nguvu kuliko kile anakupa. Twebwe iwacu, sisi nyumbani, ajyaga kumva umubyeyi abwiye umwana we, ulikuwa ukikona sikia mzazi anambia mtoto uko gisa, ona vile alivyo, ingene kirabo, ona macho yake. Gusa hano mu gisagara umengo ho bimeze neza, hapa mjini pako sawa, hawatukani, ariko mu cyaro cyo biba bitoroshye. Lakini oshago si mchezo. Yesu ashimwe. Nashimwe. Imana yo mu ijuru, Mungu wa mbingu, igitanga umugisha ariko iwunyujije ku babyeyi. Huwa anabariki kupitia wazazi. Iyo udafite umugisha uva ku babyeyi, kama hauna baraka toka wazazi, ntabwo ugira stability, hauwezi kuwa na msimamo, ntabwo ubasha kuhagarara neza, hauwezi kuwa na msimamo mzuri. Nonaha uhagarara mu kintu, kwa hiyo nasimama kwa kitu, ukabona kirakomeye, unaona kinaimarika, ejo kigasenyuka, kesho naona kinayumba. Ufite umugisha uva ku babyeyi, hauna baraka za wazazi. Hariho uriya mugabo wambwiraga ko afite akazi mu kwa 12 karangira. Kuna yule alisema mwezi wa 12 impamvu ako kazi karangira, sababu ya kazi kuisha, ntabwo ufite umugisha uva ku babyeyi, hauna baraka ya kuwazazi. buri kintu cyose ubuhagazemo, kila kitu unasimamia, kigahuhwa n'umuyaga, kinakimbizwa na upepo, karanduka, kinangoka, ntabwo ufite umugisha uva ku babyeyi. Hakuna baraka toka wazazi. Nongere babwire iki kintu bene data, acha nikwambie kitu, suko ahantu turi tutazahura n'ibibazo, si kwamba patulipa tutakutana, suko tutazahura n'intambara, si kwamba tutakutana, suko tutazakubitwa, si kwamba tutapigwa, suko tutazarogwa, si kwamba ahubwo tutarogwa. kizagaragaza ko dufite umugisha, kitakachonesha tuna baraka, cya bindi bizajya bitugeraho, yale yatatufikia, dusange uko byadusanze, kabla vile tulivyo, niko tukimeze, vivyo bado tupo, byongere bidusige kwa kundi, tuache tena vile tulivyo. Ntago munyumvishe, amjanielewa. Bazakuroga nk'uko baroga abandi, watakuona kama wengine, ariko kubera umugisha ukuriho, lakini sababu ya baraka ntabwo uzapfa, hautakufa. bazagumara amaza, batakuaibisha, ariko kubera umugisha uriho, lakini sababu ya baraka bahindura amajambo, wabadilishe maneno, bazagukorera ibibi byose, watakutendea mabaya, ariko kubera umugisha ukuriho, lakini sababu ya baraka ubusa byose, yale yote yatakuwa bure. bazakurwanya, watakupiga vita, bagerageze, wajaribu, ariko umugisha ukuriho, lakini baraka yuko na wewe, ntabwo bazawurwanya, hawataweza, bazakurwanya, watakupiga vita, bakwambura ikote baritware, wakuvue koti bakwambura impuzu bazitware, wapeleke nguo, bagukuremo amarori bayatware, wapeleke ku kazi bakwirukaneho, kazini wakimbize. birashoboka ibyo byose bizadushikira, Hayo yote yatakufikia, ariko kubera umugisha w'Imana, lakini sababu ya baraka za Mungu, dukomeze tubeho, tuendelee tunaishi, dukomeze tubabaneho, tuendelee tuishi nao kubw'umugisha w'Imana, sababu ya baraka za Mungu. umuntu wese ufite umugisha, kila mtu ambaye iko na baraka, ntabwo bivuze ngo ntuzabura guhura n'ibibazo, haimaanishi kwamba utakutana na ibibazo bizaza, shida itakuja, ariko nyuma y'ibyo bibazo, lakini baada ya hizo shida ongera uhaguruke, utasimama mara tena. bwira mugenzi ngo ongera uhaguruke uhagarare, ambia mwenzio simama tena. impamvu iri shengero oya mwicara, impamvu iri shengero naryise narada, sababu ya kuita kanisa narada, ni agati gatoya kaba mu burengerazuba bwa Isiraheli, ni mti mdogo uko nchini Israeli. iyo umuyaga ubayeho, wakati upepo nakuja, ngo kararyama hasi, huwa kanalala chini, ku buryo uwitegereje wagira ngo nta n'igiti gihari, ukiangalia utahisi hakuna mtu, kwa kundi karyamye hasi, vile melala, ngo iyo umuyaga urangiye, upepo kishi karongera kagahaguruka, kanaamka mara tena, kema nk'uku nguku, kanasimama wima, ntumenye ko hari ikibazo cyabaye, usijue kwamba kulikuwa shida. iyo ubukonje buje, wakati
wakati baridi nakuja bukaba bwinshi cyane inakuwa nyingi sana ushobora kukarabuka kabura unaweza tafuta na ikosa amaneje yakaguyeho neje kama imeanguka bwa bukonje bwahera ile baridi kiisha kongera kagahagarara kanasimama mara tena iyo izuba ribaye ryinshi kati jua nakuwa nyingi ngo rikaka kati nakuwa hari igihe kababuka kuna wakati na babuka mu nyuma ryarangira ikiisha ngo kakongera kakaba kanasimama mara tena kakagira yandi mashami inakuwa tena na bwira mugenzi ngo muri aya materaniro apia mwenzako kwenye mubwire ngo muri aya materaniro katika hii mkutano nyuma y'icyo kibazo nyuma ya hiyo shida nyuma y'izo nduru baada ya hiyo vita uraza kongera guhagarara utasimama tena wima. Tubandanye tuendelee turabandanye tuendelee ambo jewe ndi umubyeyi w'imwemu mimi ni mzazi wa kiroho ntabwo ndi umubyeyi w'umubiri mimi si mzazi wa mwili uranahura unanielewa ntabwo ndi umubyeyi w'umubiri mimi si mzazi wa mwili munyemerere gato nikubalie mpagarare mu kibanza cy'umubyeyi w'umubiri nisimame kwa mzazi wa mwili ntabwo mwishe aracyahari sijamuua bado yupo kandi nta kibishaka kugukorera tena sitaje kutendea kibaya kw'Imana kweli ya Mungu uko muranyumviriza unanielewa niba ubyemeye kama unakubali urazamura ibiganza nk'watureho umugisha mu kibanza cyabo iduwa baraka nikiri baraka na data mu izina rya Yesu Baba katika jina la Yesu Imana ishobora byose kandi Imana ya Abrahamu na Isaka Mungu na Yakobo awezaye Mungu wa Ibrahimu Isaka na Yakobo ndatuye umugisha ku bwoko bwawe ninakiri baraka kwa taifa lako umugisha wa kivyeyi baraka ya kizazi wo mu buryo bw'umubiri katika hali ya mwili wo guhagarara mu bintu bagashikama ya kusimama kwa mambo wanaimarika umugisha wo kutanyeganyizwa baraka ya kutakutikiswa umugisha wo kutarwanywa ngo batsindwe baraka ya kutakupigana washindwe ndawubatuyeho ninakiri juu yao mu izina rya Yesu jina la Yesu ubabeho iwe juu yenu amina amen. naraye ndimo ndasenga Imana nilikuwa nikiomba Mungu kandi maze iminsi ndimo ndasenga cyane tena nilikuwa na siku bwira nikiomba Imana ngo ibyo ndibubatireho bibabeho nabii Mungu kile nitakiri kiwe nanyi bikubayeho mu izina rya Yesu inakuwa kwa jina la Yesu uwo mugisha ukubayeho hiyo baraka inakuwa mu nawe izina rya Yesu kwa jina la Yesu haleluya amen. umugisha ugira gatatu baraka ya tatu ni umugisha w'ishengero ni baraka ya kanisa. uyu mugisha w'ishengero rero wo urakomeye Hii baraka ya kanisa iko nguvu. mu rusengero hari imigisha igera muri 5 Kanisani kuna baraka kama 5. hariho abatwara 3 Kuna wale wanashika 3. hariho abatwara 2 Kuna wale wanashika 2. hariho n'abataha badatwaye n'umwe Kuna wengine wanaenda mikono mitupu. reka nze nyibabwire rero Acha nikwambie, iyo ukimara kwinjira hariya mu rusengero wakati unaingia kanisani ni n'ubwa mbere mugiye kubyumva ndiyo ya kwanza mnayesikia. iyo ishengero ryicaye Wakati kanisa limekaa rigashyiraho isaha bazatangurira inaweka samba iyo watanzia. ukinjira ukahagerera ku gihe kuri ya saha Wakati unafika kwa ule muda, umugisha wa mbere ubu wandikisha baraka ya kwanza iyo unaandikiwa. uhageze harenzeho umunota umwe Ukifika dakika moja, uwo mugisha uba utakaje hiyo baraka ya mwanzo uwo ni unaipoteza. umugisha wa mbere Hiyo ni baraka ya kwanza. ariko ibintu ndimo ndavuga murumva bikomeye Munaelewa? kandi ntabyo mwari muzi. Umugisha wa kabiri rero Baraka ingine ni ukugera mu nzu y'Imana, ni kuingia katika nyumba ya Mungu. kuhagera byonyine ubwabyo Kupafika tu hari umugisha uba wandikisha. kuna baraka ambazo zimeandikwa. Ibaye ingahe? Inakuwa ngapi? Ibaye 2. ingahe? 2. Hariho abantu baza aruko bababwiye babinginze, Kuna watu ambao wanakokota aruko babahamagaye, kama wanawaita, aruko bagize ibiki, kama walifanya nini, n'akaza aruko yigombeye. anakuja vile atakavyo. Mana we nkabareba Ndawangalia. Mana we uyu wamaze kuhagera waje bagukuruye waje ku neza ubishaka ubwabyo hari umugisha uba wandikisha. Wakati unakuja hata walikupiga jeke pia kuna baraka ambazo umeandikisha. Umugisha wa gatatu rero, Baraka ya 3 ni ugufata ibyo Imana yaguhaye ugatanga. ni kushika kile ambacho Mungu alikupa unatoa. Iyo ugize icyo utanga mu nzu y'Imana, Wakati unafanya jambo nyumbani kwa uba Mungu wandikishije na pia kuna baraka umeandikisha. umugisha wa 4 Baraka ya 4 ndayivuga yo ni 5. nitaiongea kabisa. Umugisha wa 4 Baraka ya 4 ni ukubahiriza gahunda zose ni kuheshimu mpango yote zikorewe mu nzu y'Imana. ambayo inafanyika nyumbani Iyo kwa Bwana. hatabayeho kugarariza, Kama
hakuna kufanya tu. Uyu watangu irongora program. Huyu ambaye nianza ngoza orozi. Akavuga ngo duhaguruka. Akisema simama. Ukabikora. Unayafanya. Akavuga ngo twigere gutya. Tufanye hivi. Ukabikora. Unayafanya. Akavuga ngo abwira mugenzi wawe. Ambia jirani. Ukabikora. Unayafanya. Akavuga ngo tuzunguruke. Ukabikora. Unayafanya. Buri kintu cyose cyo kumvira. Kila kitu cha kutii. Iyo wumviye mu nzu y'Imana. Wakati unatii nyumbani kwa Bwana. Umugisha uba wandikisha. Kuna baraka ambazo umeandikisha. Umugisha wa gatanu. Baraka ya 5 nuwo gusoza amateraniro. Ni ya kumaliza mkutano. Ukayasoza ugatahira rimwe n'abandi. Unamaliza unaenda mamoja na wengine. Iyo ni imigisha 5. Hiyo ni baraka ya 5. None wumva gashya rero. Isikia kipya. Umugisha w'urusengero. Baraka ya kanisa. Ukubiyemo ibindi bintu byose. Inajikumbanisha na mambo yote bidasanzwe. Abo si ya kawaida. Ndagusabye nuzajya uza mu nzu y'Imana. Nahitaji ukija nyumbani kwa Bwana. Imigisha 5 yose ujye ugenda uyitaha. Baraka 5 zote nenda nazo. Ntukongere guhusha umugisha. Usipoteze tena baraka. Urashobora kuba warahushije ibintu byinshi. Unaweza kulipoteza vitu vingi. Ariko umugisha wo mu rusengero. Lakini baraka ya kanisani. Ntukongere kuwuhusha. Usiongeze kuipoteza. Fata iyo ntebe uriho. Shika hiyo kiti uko yeko. Fata iyo ntebe uriho. Urayifasha. Shika hiyo kiti. Namwe muyifate mu kibanza cyawe. Shika nafasi yako. Muri yahise haguruka kuko yari ko arasinzira namubonaga. Mujye mwitegereza abantu muhite mumenye uko ameze. Urayifashe. Unaishika. Vuga ngo wa ntebe uri uwanyu. Wewe kiti wewe ni wa kwangu. Ndagufashe mu izina rya Yesu. Nakushika kwa jina la Yesu. Iki kibanza ni icyanyu. Hii nafasi ni yangu. Abantu batagira icyicaro mu rusengero. Watu ambao hawana makao kanisani. Amugisha bashobora kuroha. Hawezi barikiwa. Amugisha baba bafite. Hawezi barikiwa. Noneho bishatse kuvuga iki rero? Inamaanisha nini? Iyo ufite ikibanza mu nzu y'Imana. Wakati uko nafasi katika nyumba ya Mungu. Wakane cyangwa rye ntabwo uzagaruka ushobora gusanga bahicaje ahandi ariko uragifite. Siku ya Eid atakute mwingine amekana kiuko nayo. Iyo rero ufite ikibanza mu nzu y'Imana. Wakati unafasi katika nyumba ya Mungu. Igihe byakugoye ntuhaboneke. Wakati ni kusumbua usionekane. Wafatiri uri mu rugo. Umeshikwa uko nyumbani. Cyangwa wagiye mu kazi. Ama umeenda kazi. Umugisha abantu bose batahana. Baraka zote watu watenda nazo. Nawe ugusanga yo mu rugo. Na wewe na kukuta kama ukukosa kwa kusudi. Kubera iki uhafite ikibanza? Sababu gani uko nafasi? Ntuzajye mu isoko ugiye gusuma gusa, uzagende nibishoboka ugure n'ikibanza ufite ikibanza mu isoko. Usiende kuemea kama uko na uwezo nenda nunua nafasi. Bira mugenze ngo Imana iguhaye ikibanza mu nzu yawe. Abia jirani yako Mungu anakupatia nafasi nyumbani kwako. Kandi ntuzongere kugitakaza. Tena usipoteze. Nukuri kw'Imana, Imana iguhaye ikibanza. Kweli Mungu anakupa nafasi. Kandi abantu badafite ikibanza mu nzu y'Imana. Tena watu wana nafasi nyumbani kwa Bwana. Mu maso y'Imana nta kibanza. Hata machoni kwa Mungu hauna nafasi. Amjanielewa. Muri sare ya kabiri umuntu udafite ikibanza mu nzu y'Imana. Mtu ambaye ana nafasi katika nyumba ya Mungu. No mu maso y'Imana. Hata mbele za uso wa Mungu. Aderesi ufite. Hauna. Imana yaravuze ngo buri muntu abe mu ishengero. Mungu alisema kila mmoja awe kanisani. Yaravuze ngo buri muntu abe mu ishengero kandi abe uwejejwe muri ryo. Kila mtu akae kanisani tena awe mtakatifu ndani yake. Igihe udafite address. Wakati hauna address ubarizwa. Hauna mahali utauliziwa. Ntabwo no mu maso y'Imana hata mbele za uso wa Mungu hujulikani. Abantu benshi bafata amagenda. Kuna wengi wanashika kai. Amakaye manini bakandika Abakristo tunabandika Wakristo tunawaandika hivi na hivi. Biriya ntacyo bivuze. Hiyo si sababu. Aragenda no munde ejo ukandika n'abandi. Anaweza enda na kesho naandika wengine. Inzu y'Imana imeze nka bisi. Nyumba ya Mungu ni kama basi. Noneho umuntu arabarimo. Mtu anaweza ka natabarwa cyangwa databaye bagende haze undi gutyo. Akisaidiwa na Mungu anaenda mwingine anakuja mwenye matatizo. Nuko no muri bisi hameze. Ndivyo kwa basi. Noneho hashobora kuza abantu basanzwe banzi. Mtu anaweza kuja wale ambao wanajua. Ejo hakaza abandi bantu. Kesho panakuja wengine. Uko bigenda. Ndivyo ilivyo. Ariko umuntu wamaze kumenya agakiza. Lakini mtu amejua ukovu. Wamaze kumenya agaciro k'inzu y'Imana. Amejua faida ya nyumba ya Mungu. Aragenda akicara ha. Huwa anaenda anakaa. Akahaguma. Anaenda kaa na baki. Muriko murabona?
noneho sasa mu nzu y'Imana hazabamo amakosa. Nyumbani kwa Bwana huwa kuna matatizo. Ntabwo hazabamo ibintu byiza gusa. Hapawezi kuwa mambo mazuri noneho tu. wamaze gufata icyicaro mu nzu y'Imana. Mbona umeshika nafasi nyumbani kwa Mungu? Uzaba hari ikosa rihabaye. Utakuwa na kosa ikiwa uvuga utari kiri kosa ntacyo nafasha. Kosa siwezi saidia. Ntabwo ibintu byose bizagenda neza. Mambo yote yatenda sawa. Nibigenda neza uzavuga atari ko Imana ishimwe. Ikienda vizuri utasema sifa kwa Mungu. Nubona hari ikigenda nabi, kiona kuna kile kibaya, uzavuga uti reka ngira icyo ngikora. Sema acha nifanye jambo. Nibikunanira kugira icyo gikora, ikikushinda kufanya jambo, uzagisengera, utakiombea, nibwo Imana izaguheza. Ndivyo Mungu atakubariki. Bene data ko mbona umengo nta mashengero mufite. Ndugu zangu, mbona mna makanisa? Hari abantu hano tumaranye imyaka nk'itatu. Kuna watu tunakaa miaka mitatu. Hari abantu tumaranye imyaka 4 hano. Kuna watu tuna miaka 4. Hari abantu tumaranye imyaka 5. Karibu miaka 5. Mugabo badafite ishengero babarizwa. Lakini hawana address ya kanisa. Badasiba na rimwe. Hakosaki hata limoja. Bama bari hano muri kino kibanza. Iko nafasi hii. Mugabo atariho bari. Lakini hayuko. Ejo bundi hari ikintu cyantangaje. Kuna kitu ambacho kimenishangaza. Hariho umuntu buri gihe iyo turiko turatanga cotisation. Kuna mtu kila siku tukitoa mchango. Kugira ngo tubashe kuri hana arabikora buri gihe. Ili tulipe bali hapa na jitoa. Akabikora buri gihe. Tena anayafanya. Ejo bundi ngiye kumva numva mvuze ijambo ribi. Nikasikia neno mbaya. Aribwira undi muntu kandi ntago yamubeshye. Akumdanganyishia. Ariko bura gurya. Akamwambia. Gurya na gurya. Hivi na hivi na hivi. N'abantu dufite badafite address. Kuna watu ambayo hawana nao. Arayicaye. Amekatu. Mu nzu y'Imana ari ikintu kibi cyaho. Nyumbani kwa Mungu kibaya. Yitahakuye umugisha. Kama utoi baraka, wakura umuvumo. Unatoa laana. Biragusaba kugira ngo uvuge uti niba ndashaka kugira ngo mfate umuvumo. Sema kama nataka baraka. Mbivuyemo mbaye nk'abandi bose. Toka niache wengine. Ndigendeye. Najiendea. Mutinye inzu y'Imana. Ogopa nyumba ya Mungu. Muyubahe. Heshimu. Muyikorere. Muyitumikie. Nasubiramo. Narudilia. Niba uje mu nzu y'Imana. Kama unakuja kaluni kwa Bwana. Ijambo ry'Imana avuga ngo urinde akarenge kawe. Neno la Mungu linasema linda kinywa chako. Fate ururimi rwawe. Linda ulimi wako. Ubirinde. Uilinde. Mani bamugisha. Amen. Niyo mpamvu mubwiye ngo icyo kibanza ugifate. Ndio sababu nakwambia nafasi hiyo ishi. Kigumana uvuga uti iki kibanza ndagifashe. Baki nayo sema nafasi hii nimeishika. Ni gwanjye. Ni ya kwangu. Naho wajya muri Israeli cyangwa ukajya mu bindi bihugu. Hata wende Israeli wala pengine nchi. Uzamenye kufite ikibanza muri narada. Jua kwamba nafasi na rada. Mani bahumugisha. Mungu awabariki. Ndashaka gusobanura iki ngiki. Nataka nitafsiri ile neno. Hari igihe ushobora gukererwa. Kuna wakati unaweza chelewa. Hari igihe ushobora gufatirwa. Kuna wakati unaweza shikiliwa. Muri uku gufatirwa. Katika kushikiliwa. Ugasanga uhageze saa 4. Unakuta unafika saa 4. Bivanye nuko wafatiriwe. Sababu ya kushikiliwa. Ariko ufite ikibanza. Lakini kama uko nafasi. Warafashe ikibanza. Umeshika nafasi. Izo saa 4. Hiyo saa 4. Isaha yose uhagerera ku. Saa yote unafika. Bishatse kuvuga iki? Natasema nini? Ushobora kuba ya saa 3 yamaze kwa. Unaweza saa 3 imepita. Umutima wawe. Moyo wako. N'ibyiyumviro byawe. Na mawazo. Kabyamaze kugera mu rusengero. Yote imeshafika kanisa. Wenda umubiri ukaza hanyuma. Wewe mwili nakuja baadaye. Ariko ibitekerezo byawe byamaze kuhagera. Lakini mawazo yako yamefika. Icyo gihe mbere y'abantu wakererewe. Wakati mbele za watu. Ariko imbere y'Imana ntabwo wakererewe. Lakini mbele za Mungu hujachelewa. Nongera mvuga iki kintu kimeze gutya. Acha nikwambie kitu kimoja. Ushobora kuba utaje. Unaweza kuwa ukukucha. Indaba yawe ikabirimo ubusa. Kiti yako iko wazi. Ariko ukaba wibereye handi. Lakini uko pengine. Umutima wawe ari huri. Moyo wako tayari uko kanisani. Maso y'abantu wasivye. Machoni pa watu. Ariko maso y'Imana urahari. Lakini mbele za Mungu upo. Ndashaka ko imitima yanyu. Nataka mioyo yenu. Iba mu rusengero rw'Imana. Ikae kanisa. Jambo ry'Imana riravuga ngo. Neno la Mungu linasema. Awo ubutunzi bw'umuntu buri. Mali utajiri wa mtu ulipo. Ngo ni naho umutima wiwe. Pia ndipo moyo wake ulipo. Niba hari ikintu Satani yakoze. Kama kuna kile shetani amefanya. Kibi cyane. Kibaya mno. Yakwereta ahantu hatari ubutunzi. Amekonesha pale hakuna utajiri. Hari ubutunzi irahakunyegeza. Palipo utajiri ameficha. Yatumye unyuranze mu nzira itariyo. Alisababisha upite njia tofauti. Mu nzira iriyo irayikunyegeza. Tena njia laini ipo. Ahantu hari ubutunzi bwawe. Mahali utajiri wako lipo. Ni mu ngoro y'Imana. Ni katika nyumba ya Bwana. Ni mu nzu y'Imana. Ni katika nyumba ya Bwana. Umaze kugera mu nzu y'Imana. Wakati unaingia nyumbani kwa Bwana. Wakura imbaraga zo kurwanya abarozi. Unapatiwa nguvu za kupiga wada wachafu. Umaze kugera mu nzu y'Imana. Wakati unafika nyumbani kwa Bwana. Wakura protection sana. Unapatiwa ulinzi wa ajabu. Umaze kugera mu
mu nzu y'Imana, ukifika nyumbani kwa Bwana, urongera ukahakura ibyizigiro, unatoa tena matumaini mapya, ibintu bitagurwa hano. mambo ambayo kuwa iko. Hariho abamama hariya twajyaga tubasohora hano barira. Kuna wamama ambao tulikuwa natoa wanalia. Tureke twigumire hano, muache tubaki hapa, tureke twigumire ngaha, muache tubaki hapa. Kubera iki? Kwa sababu gani? Mu rugo tugezeho bimeze nabi, nyumbani tukifika pako vibaya, twumva twakigumira ngaha, tunaweza baki hapa, twataha, tunatakwenda. Yandi majambo, katika maneno mengine, ingoro y'Imana imaze kwiha agaciro, nyumba ya Mungu ikishajiheshimisha, Imana nayo iha agaciro. Mungu pia anaheshimisha vitu vyako. Zamura ibiganza byawe, inua mikono yako, vuga uti Mwami Yesu, Bwana Yesu, sobanukiwe inzu yawe, naelewa nyumba yako, nzajya mpagerera ku gihe, nitafika kwa muda, sinzosubira gusiba, sitakosa mara tena, nzajya numvira uburongozi icyo butegetse, nitatii uongozi vile unavyosema, nzajya nkora ibishoboka byose, nitafanya kila kinachohitajika, sinzongera kugaya, sitazarau tena, sinzasubira gukritika mu mutima, sitaongeza kusengenya moyoni, ahari intege nke, mali udhaifu lipo, nzajya ngerageza icyo gukora, nitajaribu kufanya jambo, ninanirwa, nikizidiwa, nzajya mbisengera, nitaviombea, ariko Mana mbona umugisha, lakini Mungu nione baraka, izina rya kwa Yesu, jina la Yesu, amina, amen. ndabatiyeho umugisha w'ishengero babeho, ninakiri baraka za kanisa kwenu, ndabatiyeho umugisha w'ishengero babeho, nakiri baraka za kanisa, izina rya Yesu, kwa jina la Yesu, amina, amen. Itanguriro 6:8, Mwanzo sura 6 mstari wa 8, haravuga ngo ariko Nowa we Uhoraho aramushima, lakini Bwana akamkubali, amuha umugisha, akambariki. hariho umugisha wa mbere nababwiye uva ku Mana. Kuna baraka nimewaambia kwamba inatoka kwa Mungu. Uyu mugisha wo rero uteye ute? Hii baraka ikoje? Aho hararyoshye, Hapo ni patamu, kandi uraza kuza kwiyumva, tena utajisikia. turaza kuza kubasengera, tutakuja kuwaombea. Iyo ukeneye umugisha uva ku Mana, wakati unahitaji baraka toka Mungu, uyu wowo iyi uraronderwa, uwe natafutwa, urakorerwa, uwe natumikiwa, urakorerwa, inatafutiwa na kutumikiwa. Yesu ashimwe, amen. Umuntu udatanga ikigira 10, mtu asiyetoa sehemu ya 10, urashobora kuba wagira umugisha wundi ariko w'Imana ntabwo wawugira. Unaweza pata baraka zingine lakini za Mungu huna. Umugisha uva ku Mana, baraka huwa natoka kwa Mungu, bisaba kurwana, inahitaji kupigana, bisaba kunigana, inahitaji kupigana, bisaba gukora cyane, inahitaji kufanya kazi sana kugira ngo uwo mugisha ubashe kuwuronka, ili baraka uipate. Iyo umuntu rero adafite umugisha uva ku Mana, wakati mtu ana baraka toka Mungu, ibintu byose biramunanira, mambo yote uwe namshinda, ibintu byose biramugora, mambo yote namshinda. Bisaba kugira ngo ubone umugisha uva ku Mana, inahitajika upate baraka toka Mungu. Hariho akana k'agahungu kandyoheye, kuna kakijana kadogo mawongo kavukaga ari akanyendaro, alizaliwa ni mtoto, kwa Kiswahili kibaya wanasema mtoto wa haramu. noneho papa wiwe aza kuza kubwira nyina yuko aka kana atakemera. Babake akasema mtoto hajamkubali. Aka kana kamaze gukura, mtoto alipokomaa, nyina abari we wita izina ako kana, mama akampanga jina mtoto wake, amwita ngo ni Yabesi, akamwita Yabesi, sobanuye gahinda, inamaanisha huzuni. Yabesi amaze gukura, Yabesi alipokomaa, ngasanga iwabo baratunze, akakuta kwao ni matajiri, ariko arababara cyane, lakini akaumizwa kuko yitwaga gahinda, kuona aliitwa huzuni. arangije ibyo byose arabyirengagiza, ayo yote akaachana nayo, ngo arahindukira, akabadilika, abwira Imana, akamwambia Mungu, arabibwira ngo icyamukampa umugisha, akasema ungenibariki, ukandinda ibyago n'ibimbabazi, unisidie na unipitie matatizo asingeniumiza, ukagura imbibe zanjye, unisaidie nipanulie mipaka. uri kuranyumviriza? Unanielewa? Amaze gusaba ibyo byose, alipoomba yoyote, ngo Imana irabimuha. Mungu akampa. Reka mbabwire iki kintu, acha nikwambie, Yesu we, birakomeye ariko mubyumve, ni kitu kigumu lakini usikie. umugisha uva ku Mana, baraka toka Mungu, ikintu cya mbere ukora ni kitu
cha kwanza unafanya, kurinda ivyago kutakubabaza. huwa inakusaidia usipate matatizo ya kuumiza. Kurinda ivyago kutakubabaza. Inakulinda matatizo ya majungu. Ukaba mu mahoro. Unakaa katika amani. Ataruka mahoro hari. Bila amani ilipo. Ikintu cyose kije mu maso yawe. Kila kitu kinakuja usoni mwako. Nikikubera ikibazo. Kisiwe kama shida. Kikakubera amenyesho. Kinakuwa kama jibu. Ndabona hari umuntu umwunyumvisha. Kuna mtu ananielewa. Iyo hagize umuntu uhaguruka kukuvuga, wakati mtu anainuka kukuteta, akuvuga nabi, anakuteta vibaya, muri uwo mwanya bikugeraho, katika ya wakati nakufikia, iyo ufite umugisha w'Imana, wakati una baraka za Mungu, mu nyuma babandi yakubwiraga, wale watu ambao alikwambia, bihinduka kukwamamaza ukamenyekana nawe utaruzi, kuwa kampeni anakufanyia Bwana. Iyo ufite umugisha w'Imana, kama uko na baraka za Mungu, umuntu akaguhagarikira akazi kagahagarara, mtu wazi simama kakuinukia, naho yaba ari umuroza kagahagarika kagahagarara, hata anasimama kiwa mchawi, mu nyuma hari akandi kazi keza gahaguruka, baadaye kuna kazi nyingine akasimama kandi wari ufite, inazidi ile mbali kuwa nayo, kugira ngo Imana imwereke ko yikojeje ubusa, kwamba amefanya bure. Haleluya! Bandi kugirire neza. Mungu akutendee. Iyo ufite umugisha w'Imana, wakati una baraka za Mungu, umuntu akakwicira mariage, mtu anafanya harusi, ukabona bibaye nabi, unaona mambo yanaribika, ndetse induru zikavugwa, kelele zinapigwa, ukabona cyari ikibazo, unaona ilikuwa ni shida, munyuma guhagurukira undi muntu muzima, anasimamisha mtu uruta wa wundi zaidi ya yule mwingine, wa wundi wakwiciye mariage, yule mbali huwa harusi yako, akabona yikojeje ubusa, anaona kwamba amechokea bure. Umuntu ufite umugisha w'Imana, mtu ambaye ana baraka za Mungu, iyo ufunze inzira, wakati anafuta njia, akabona ko wayifunze, anaona kwamba amefunga, Imana imucira iyindi, Mungu anapasua nyingine, kandi ikamwereka ko yanze n'ubundi yari iri mu mutego, anaonesha ile njia tangia. Imana ikugirire neza, Mungu akutendee vema, ndakwatuyeho umugisha uva ku Mana, lakini baraka toka Mungu. Niyo mpamvu ijambo ryatubwiye ngo, kwa sababu neno limesema umugisha Imana itanga, baraka Mungu anatoa, ntabwo yongeraho umubabaro, haichangamani na mateso, ntabwo yongeraho umubabaro, haichangamani na mateso, ntabwo yongera ku mubabaro, haichangamani na mateso. Umuntu ufite umugisha w'Imana, mtu ambaye ana baraka za Mungu, Imana iramwemerera akavuka mu cyaro, Mungu anakubali, anazaliwa akavukira mu buzima bubi, anazaliwa kwa maisha mabaya, akavukira muri situwasiyo mbi, anazaliwa kwa hali mbaya, akavukira ku babyeyi b'inyendaru, anazaliwa kwa wazazi ambao akavuka nabi, anazaliwa vibaya, kugira ngo izagaragaze ko ari Imana, ili julikane kwamba ni Mungu. Abanyamugisha ntabwo bavumika, wabarikiwa abanyamugisha ntabwo bavumika, wabarikiwa hawalaniki. ndimo ndasoza, niko namaliza. hagira umuntu umvugira ngo amen. Pawe mtoto simama. Mbega murimo murafashwa, mnasaidiwa. Ndashaka kuvugira ijambo rikomeye, nataka sema neno kubwa. Tanguye ndimo ndababwira, nilianza nikiwaambia, munyuma nsigaje iminota nk'itanu yonyine, namaliza dakika 5. Ndashaka kuvugira ijambo rikomeye, nataka kuambia neno kubwa. Natanguye mbabwira ngo Satani arondera umugisha ku muntu, Shetani wanatafuta baraka kwa mtu, kandi n'Imana kugira ngo igire umuntu neza ishingira ku mugisha afite. Tena Mungu ile mtu anaangalia baraka iko nazo. Iyo Imana ishatse kukuzamura, kama Mungu anataka kuinua, ishingira ku mugisha ufite ikabikora, huwa anaangalia baraka uko nazo ile atende. Niyo Satani ashatse kukurwanya, Shetani akitaka kupiga vita, ashingira ku mugisha ufite, huwa anapigania ile baraka uko nayo. Hariho amakampani menshi, kuna makampani nyingi badakijijwe ariko hariho n'abakijijwe, lakini kuna wako abashefu baho, mashefu wao, harimo abasenga hakabamo n'abadasenga, kuna wale ambao wanaomba pia wengine hawajaomba. Abadasenga rero, wale wasiomba, bakoresha umugisha w'abakozi babo, huwa wanatumia baraka za watumishi wao. Sasa rero aba bantu bafite amakampuni, aba watu wa makampuni, hari igihe bajya kwa Satani, kuna muda mwingine wanaenda kwa Shetani kugira ngo babone umugisha mu byo bakora, ili wapate baraka ya vile ambao wanahitaji. Satani ntabwo abaho umugisha direct, Shetani hawezi wabariki direct, wowe yiba imigisha y'abantu afite, lakini
lakini anaiba baraka za watu wako nao, akayiha uwo bushebuja, anapatia ule boss, hanyuma bakabandanya atera imbere, baadaye anaendelea mbele, abarimo arakoresha iko anamtumia, bagakomeza bakaba nabi, anaendelea, wanaishi vibaya. hariho umugabo twajyaga dukorera, Kuna kina baba ambao tumefanyia kazi iwacu mu Rwanda, nyumbani kwetu Rwanda, hano muri uko kumukorera kwa hiyo kumtumikia yari afite kondisiyo, alikuwa na kitu ambacho kinaitwa nanjye condition. byaranshikira umuntu yarabimbye ariko nkagira ngo arabeshya, Mtu ameniambia ni kazi anadanganya. ndagenda aravuga ngo iyo umaze kumugeraho, Wakati unafika mbele yake, ntashobora kuguhesha amafaranga ukuboko kw'iburyo, hawezi kupea pesa mkono wa kuume, aguhesha amahera y'ukuboko kw'ibumoso. anakupea mkono wa kushoto. Ndabaza se kubera iki? Nikauliza kwa nini? Aravuga ngo amafaranga yiwe, Pesa zake ntabwo ashobora kugirira umumaro umuntu wese uhakora, haiwezi faidikia yule ambaye anatumika kazi, agirira umumaro we ku gatwe kiwe, ina faida kwa kichwa chake nta mwenyewe, terambere ushobora kubona hawezi pata maendeleo. umuntu wese uhakora, Kila mtu anafanya kazi, ntibishoboka. haiwezekani. Ambo, dore ukuntu bigenda rero, Angalia vile nakuwa, iyo uri mu kazi kama uko kazini uzabona udufaranga utaona pesa two gukemura indwara urwaye, ya kumaliza shida uko nayo, ko kurangiza uko tubazo, ya kumaliza hiyo matatizo, bihwaniremo neza, imalizikia hapo. ntube wabika n'igihumbi kuri konti, Usiweke hata 1000 kwa nyamara account, undi we arimo arakomeza atera imbere. mwingine bado anapiga Icyo gihe hatua. bizaba bisaba iki rero? Hiyo wakati itahitaji nini? Bizasaba kubwira Imana ikaguha umugisha wawe, Inahitaji uambie Mungu akubariki. ukahava Unatoka umugisha, ushobora kubyara akazi, baraka inaweza za ushobora kazi, kubyara ibindi bintu bikomeye, inaweza za mambo makubwa. umugisha w'Imana itanga Baraka ambazo Mungu anatoa uratungisha, uwe natajirisha. niko ijambo ryambwiye. Ndivyo neno limeniambia. Mbwira mugenzi ngo Imana iguhaye umugisha. Ambia jirani yako umebarikiwa na Mungu. Ndimo ndasoza duhagaze, Ninamaliza tukisimama. bijya bishika umuntu agatakaza umugisha, Kuna muda mwingine nafika mtu anapoteza baraka, agasigara nta na gato afite, anakutana hana hata chembe, agasigara umugisha we wararangiye, anajipata baraka zote zimeisha. ariko bijya binashoboka ko umuntu yongera akawugarukana. Pia inawezekana mtu tena karejeshewa. Zamura ibiganza byawe, Hebu inua mikono yako. vuga uti Mwami Yesu, Bwana Yesu, ndagarukanye umugisha wanjye, narejeshewa baraka zangu. maze kumenya ko umugisha uruta ibindi bintu byose. Nimeelewa baraka inazidi kila kitu. Hari abafite ubutunzi badafite umugisha, Kuna wale wana utajiri wamekosa baraka, babuze amahoro mu byo batunze. wamekosa amani kwa utajiri wao. Hariho umugisha wanjye, Kuna baraka zangu, ndakiriye umugisha wanjye, napokea baraka zangu. ndagarukanye umugisha wanjye, Ninarejeshewa baraka zangu. umugisha w'ishengero ndawugarukanye, Baraka ya kanisa ninairejesha. umugisha w'igihugu ndawugarukanye, Baraka ya nchi narejeshewa. umugisha w'abavyeyi ndawugarukanye, Baraka ya wazazi narejeshewa. umugisha wanjye ndawugarukanye, Baraka zangu narejeshewa. n'umugisha uvuye ku Mana ndawugarukanye. Pia baraka toka Mungu ninarejeshewa. Jewe ndi umunyamugisha, Mimi ni mbarikiwa. jewe ndi umunyamugisha, Mimi ni mbarikiwa. ntabwo ndi umunyamuvumo. Mimi si mlaniwa. Ibyo nanyuzemo Yale nimepitia bikantwara umugisha wanjye imeshika baraka zangu kubera kutamenya, sababu kutokuelewa, ariko hari icyo maze kumenya, lakini kuna kile nimegundua. nakiriye umugisha ukuvaho, Napokea baraka toka kwako. nakiriye umugisha uguturukaho, Napokea baraka toka mu kwako. izina rya Yesu Kwa Kristo w'i jina la Nazareti. Yesu Kristo wa Tugiye Nazareti. gutangura gusenga Imana, Tunaanza kuomba buri Mungu. wese arasenga. Kila mmoja ataomba. Hari ibyaha wanyuzemo, Kuna dhambi umepitia, hari ibyo wanyuzemo byo kutamenya, kuna yale umefanya pasipo byose ugiye kubyatura uvuga uti Mana, ibyaha nakoze kubera kutamenya nkatakaza umugisha, ndagusabye kugira ngo mbabarire. Inzira nanyuzemo kutamenya byose ndagusaba umugisha kugira ngo mbabarire. Unaenda mbia Mungu akusamehe yale umepitia pasipo kujua, yote mbia Mungu akusamehe. Imana ibaha umugisha kandi bagire Mungu neza. awabariki na watendee vema. Wa muco wacu wo gusenga tugendagenda, Ile mila yetu ya kuomba tukitembea. tangura usenge, uzamura ijwi ryawe, Anza ukiomba ukipandisha sauti yako. tangura uzamura ijwi ryawe, Anza upandisha sauti yako. uvugane n'Imana. Ntabwo nshaka kubona mucecetse,
nitakuambia Mungu. Bwira Imana uti mbabarira ahantu natakaje umugisha wanjye. Samehe, kuna pale ambapo nimepoteza baraka zangu katika mwenendo. Kuna pale baraka zangu zimepotea katika mwelekeo. Kuna pale baraka zangu zimepotea katika viguso. Kuna pale nimepoteza baraka kwa usengenyaji. Kuna pale ambapo nimepoteza baraka kwa kuteta watumishi wa Mungu. Kuna pale nimepoteza baraka kwa kutamka vitu tofauti. Nitachi Mungu onekane. Nitachi Mungu tende vema nami. Nitachi Mungu seme nami. Nitachi Mungu tembe nami. Kuna baraka nimepoteza. Kuna baraka nimetupa. Kuna baraka ambazo zimeniacha. Kuna baraka za kizazi nimepoteza. Wenda nimeambia wazazi vibaya. Wenda nimezarau wazazi. Wenda nimeshika tajiri wa wazazi vibaya. Nahitaji Mungu nisaidie. Nahitaji Mungu rejesha baraka zangu. Rejesha baraka ya familia. Rejesha baraka ya watoto wangu. Rejesha baraka ya familia yangu. Rejesha baraka ya watoto. Rejesha baraka ya nchi. Bwana alisema tuingiapo tabarikiwa. Tuingiapo tabarikiwa. Nahitaji kubarikiwa nawe. Nahitaji kutengenezewa vema nawe. Nahitaji Mungu nitengeneze njia. Kuna pale tumekosea. Kuna pale ambapo tumekosea. Kuna pale tumetembea vibaya. Kuna pale tumeenda vibaya. Nahitaji kutengenezewa njia. Zile baraka zilizoniacha. Zile baraka zilizopotea. Baraka zilizoenda kupitia wazazi. Nahitaji Mungu nisaidie. Rejesha baraka ya nchi. Baraka ya kizazi nifuate kwa jina la Yesu. Ninahitaji baraka zile nimepoteza kwa kushika wazazi vibaya kwa jina la Yesu. Nahitaji Mungu nitengeneze njia. Faraja zako ziwe na mimi kwa mkono wako Bwana umenibariki. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Baraka zako ziwe na mimi. Na macho yako yawe zamu ibiganza bya turirimbane twese. mapenzi yako yawe nami. kwa mkono wako kweli umenibariki. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Baraka zako siwe na mimi. Zamu ibiganza byawe dusengane muri ndirimbo. Mapenzi yako yawe na mimi. Mapenzi yako yawe na mimi. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Vuga ngo Mwami Yesu, Bwana Yesu, nakiri umugisha wawe. napokea baraka. Nakiri umugisha wawe Napokea baraka mu zako izina rya Yesu. kwa jina la Yesu. Ijambo ryawe rirambwira ngo Baraka zako zina iyo umuntu ari muri Kristo Yesu mtu akiwa katika Kristo Yesu abaye icyaremwe gishasha. kuna kiumbe kipya. Ndiyo mpamvu ninjiye mu maraso Ndio yawe. sababu naingia katika damu yako. Ndakwinjiyemo Yesu Ninaingia ndani yako Kristo kugira ngo mpinduke undi muntu ili nibadilike mtu mpya. mushasha Mpya. mu izina rya Yesu. Jina la Yesu. Amina. Amen. Samura ibiganza vyawe, Inua mikono sana. fate ku mutwe wawe. Masikio yako. Nakiriye amahoro Napokea amani. nubwo adahari. Bivuge cyane. Napokea amani Nubwo adahari. hata kama hakuna. Nakiriye ubutunzi
ubutunzi, napokea utajiri nubwo turi muri krize, hata tuko katika krize. nakiriye amagara meza, Ninapokea afya njema nubwo indwara zihari, hata magonjwa yapo. nakiriye kubaho neza, nubwo bituma mbaho nabi bitabuze, nakiriye amahoro mu mutima, Napokea amani moyoni nubwo ibiteye ubwoba ari byinshi, hata kama vitisho vipo. ntacyo nzaba, Sitakumbwa na nubwo lolote hari ibivugwa byinshi ku buzima hata bwanjye, kama maneno ni mengi kwa mu maisha yangu. izina rya Kwa Yesu, jina la Yesu. amina. Amen. Mwongere mu byagire. Ripoti za hari imbaraga ziruta izindi mbaraga zose, izo ni iza Yesu. Hariho imbaraga, turirimbane, ziruta izindi mbaraga zose, izo ni iza Yesu. Hariho imbaraga ziruta izindi mbaraga zose, izo ni iza Yesu. Soni za Yesu. Hari imbaraga ziruta izindi mbaraga zose, soni za Yesu. Hari imbaraga ziruta izindi mbaraga zose, soni za Yesu. Zoni za Yesu. Hari imbaraga ziruta izindi mbaraga zose, zoni za Yesu. Hari imbaraga ziruta izindi mbaraga zose, zoni za Yesu. Hari imbaraga ziruta izindi mbaraga zose, zoni za Yesu. Hari imbaraga ziruta izindi mbaraga zose, izoni za Yesu. hari imbaraga ziruta izindi mbaraga zose, izoni za Yesu. Ni jambo lipilo, yeye asilo liweza. Jambo limiro, yeye asilo liweza. Kwani jambo limiro, yeye asilo liweza. Yeye baba wa yatima, yeye ni mume wa wajane. Yeye ni baba wa yatima, yeye ni mume wa wajane.
yeye asiloliweza. Wahambanati, oh wahambanati, oh wahambanati, siyabonga. Wahambanati, wahambanati, oh wahambanati, oh wahambanati, siyabonga. Wahambanati, oh wahambanati, oh wahambanati, siyabo. Wahambanati, 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 oh wahambanati, siyabonga. Wabanye natwe, oh wabanye natwe, oh wabanye natwe, warakoze. Wabanye natwe, wabanye natwe, oh wabanye natwe, oh wabanye natwe, warakoze. Wabanye natwe, wabanye natwe, oh wabanye natwe, oh wabanye natwe, warakoze. Warakoze, warakoze Yesu, warakoze Mwami w'abami, warakoze Yesu, warakoze, warakoze, warakoze Yesu, warakoze Mwami w'abami, warakoze Yesu, warakoze. Wahambanati, wahambanati, oh wahambanati, oh wahambanati, siyabo. Wahambanati, 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 oh wahambanati, siyabo. Yego, yego. Nimempata Yesu moyoni, moyoni mwangu, moyoni, moyoni. Byagenze bite? Nukuvuga jewe waye imyaka kuri 4. Imyaka 3. 4. Ehe. Mumbabarire ntikunda kumvuga neza. Yego. Kubera umubabaro. Yes. Byagenze bite? Maze igihe kinini cyane ngwaye. Barayabonye amabuye neza. Yego. Amajahi mu kahe gace? Mu kuboko k'uburyo muri iki gitugu barabimbariye. Naragiye bambwira ati wewe igitugu cyawe kirimo amabuye. Sinobivuga byose. Ukumva uri murababara, uri murababara. Sinobivuga byose, nzobivuga ntuje. Okay. Oya ntago uzobivuga uzobivuga ahubwo uri kurashinga intahe. Zamura ibiganza vyawe. Inua mikono yako. Tuzi ibiganza vyawe, funga ku maso yawe. Funga macho yako. Hewe uyu murozi wamurozi ibi bintu. Uyu mchawi ambaye amemroga ya mambo. Ko yamaze guhinduka umunyamugisha. Mbona amekuwa mbarikiwa? Tumubwire uyu murozi abisubirane. Arujeni. Muranyemereye. Hari abantu bumva bamaze kuba abanyamugisha. Zamura ibiganza vyawe. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Uracyari Imana ishobora byose. Wewe ni Mungu awezaye. Ndatangaza imbaraga zawe. Ninatangaza nguvu zako. Zinjire muri kuno kuboko kw'iburyo. Zingie katika mkono wako. Aya mabuye ndayakuramo. Aya mawe ninayatoa. Ndashaka ko uyu murozi nahitaji uyu mchawi agenda akabwira abandi barozi. Aende kwambia wachawi wengine. Bakareka uyu muvyeyi. Achie uyu mama. Imbaraga
z'Imana zinjire muri kuno kuboko. Imbaraga z'Imana zinjire muri kuno kuboko. Ubushobozi budasanzwe bwinjiye muri kuno kuboko. Aya mabuye nyategetse kumuvamo. Aya mabuye nyategetse kumuvamo. Wa mabuye we. Tuvayo. Mwizina rya Yesu. Mwizina rya Yesu. Mwizina rya Yesu. Mwizina rya Yesu. Ubushobozi burinjiye sasa. Operasiyo iratanguye sasa. Operasiyo iratanguye sasa. Ibuye rya mbere riravamo. Ibuye rya mbere riravamo. Irya kabiri riravamo. Yose aravuyemo. Yashubije kuba yarungitse. Imyaka inarwaye ni myinshi. Imyaka inababaye ni myinshi. Habayeho ubundi buzima. Izina rya Yesu. Amen. Amen. Genda urakize. Nenda unapona. Subire kwa muganga bazasanga ntayarimo. Nenda ukirudi hospitali utakuta. Muzamubona arimo arashima Imana hano. Taona nashuhudia Mungu. Ko yamukijije. Kwamba amemponya. Data mu izina rya Yesu Kristo. Jina la Yesu. Imana ishobora byose. Haleluya. Imbaraga zawe zirakomeye. Ubushobozi bwe buratangaje. Nirukanye indwara zose kumuvaho. Ntangaza kubohoka mu izina rya Yesu. Izina ryawe rirasumba yandi mazina. Rirakiza. Imbaraga z'umuriro zimanukiye ku buzima bw'uyu mubyeyi. Imbaraga z'umuriro. Imbaraga z'umuriro. Imbaraga z'umuriro. Ndashaka ko amererwa neza. Ndashaka ko amererwa neza. Akire uyu munota mu izina rya Yesu Kristo. Ndatangaza kubohoka. Imbaraga z'Imana zikubeho. Imbaraga z'Imana zikubeho. Dore ubuzima burinjiye mu maraso yawe mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zirakora. Umuriro, umuriro, umuriro. Ndatangaza gukira. Ndatangaza gukira mu izina rya Yesu. Amen. Genda muzima. Ndatangaza kubohoka umutima uyu mwana. Ndasenze kugira ngo ube muzima nonaha. Imbaraga z'Imana zirakora. Ndasengeye amaso y'uno mwana. Habeho gukira. Habeho ubuzima mu izina abantu batabashije kwandikwa hariya. Watu ambao wakuweza kuandika. Nabo barwaye. Na wengine wagonjwa. Muve hasi. Simama. Murambike ikiganza mu murwayi. Nyosha mkono. Abari kuri kamera badukurikiranye. Kwenye kamera wanaotufuata. Dusenga Imana. Tuombe Mungu. Murambike ikiganza mu murwayi. Nyosha mkono na pomba. Data mu izina rya Yesu. Baba katika jina la Yesu. Turasengeye aba barwayi. Tunaombea wagonjwa hawa. Imbaraga zawe zibakize. Nguvu zako ziwaponye. Badukurikiye kuri kamera. Wanatuandika kwa kamera. Bakire mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Habeho kubohoka. Tuna ufungulivu. Habeho gukira. Pawe uponyaji. Uyu mwanya n'uyu munota. Idakika na isa. Izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amina. Amen. Tuombe. Wabanye natwe Mwami. Tumekuona Mungu. Wagaragaje imbaraga zawe. Umezirisha nguvu zako. Wagaragaje ukuboko kwawe. Umezirisha mkono wako wenye nguvu. Ndasengeye iyi ndwi twinjiyemo. Naombea wiki ambayo tunaenda ndani. Buri kintu umuntu azatura ashyira mu nda. Kila kitu mtu atakiri kuitia tumboni. Kizamutembe neza. Kiwe kizuri. Aho azaryama. Pale ambapo atalala. Abarozi ntibazahegera. Wachawi wasingefika. Urugendo azakora. Safari atakayoifanya. Ruzaba urugendo rw'umugisha. Iwe safari ya baraka. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Icyo azagerageza gukora cyose. Kila atafanya chochote. Kizamubere cyiza. Kiwe kizuri. Bazagira indoto nziza. Awe na ndoto nzuri. Intambara bazarwana zose. Vita ambazo watapigana. Bazazineshe. Washinde. Mu izina rya Yesu. Jina la Yesu. Amen. Amen.
samura amazi mwazanye tuyaheza. Inua maji umeleta. Ndagushimiye kuri Imana ikomeye. Asante maana uko Mungu mzuri. Ndaheza aya mazi. Nabariki maji haya. Imbaraga zawe zibe muri aya mazi. Nguvu zako ziwe kwa maji haya. Zibe muri aya mazi. Uweza wako onekane. Wagize neza gutangurana natwe. Asante maana ulianza nasi. Sozanyije natwe. Umemaliza nasi. Kumugisha abaririmbyi. Bariki waimbaji. Protokole. Washemasi. Bakozi be muri rusange. Watumishi wote kwa ujumla. N'abasangwa. Wageni na wenyeji. Twongera kugaruka hano turi bazima. Tukirudi tuko wazima. Tuzashima izina ryawe. Tutatukuza jina lako. Izina rya Yesu.